Il-ġurnata tajba Janis. Sa issa tallimna ħafna mill-littri tal-alfabet. Min jaf kemm qed tħossok sodisfatt. Min hawn ftit ieħor ħanirrevedu littri li għamilna s'issa u ħaniskopru littri illi ħanitalmu llum. Ċeċitament. Il-vokali li nafu huma A, I, O, U, E. Il-konsonanti li nafu huma M, S, D, T, P, N, G, Ç, K, B, F, L, H. Issa llum ħanitalmu littri R, J, V, W. Mela illum kif rajt m'hemmx vokali x'nitalmu, konsonanti biss ħanitalmu llum. Ħanamlu R ta' ross, J ta' jott, V ta' vjola, W ta' werqa. Issa wasal il-ħin illi naqdu dawn il-konsonanti mal-vokali u niffurmaw is-sillabi. R-ara, R-ere, R-i-ri, R-o-ro, R-u-ru. J-a-ja, J-e-je, J-i-ji, J-o-jo, J-u-ju. V-a-va, V-e-ve, V-i-vi, V-o-vo, V-u-vu. W-a-wa, W-e-we, W-i-wi, W-o-wo, W-u-wu. Kemm jien kurjuża x'waħda din biex naraw xi kliem ħaniffurmaw b'dawn is-sillabi oħrajn li diġà għamilna. R-i-g-a flimkien jagħmlu l-kelma riga. H-i-j-a flimkien jagħmlu l-kelma ħija. M-i-j-a flimkien jagħmlu l-kelma mija. K-i-w-i flimkien jagħmlu l-kelma kiwi. R-a-su-u flimkien jagħmlu l-kelma rasu. ċ-i-r-a-s-a flimkien jagħmlu l-kelma ċirasa. Kemm nistgħu nagħmlu kliem issa? Illum ħadd tagħmel logħba ġdida fejn ħadd tkun qisek detective. Li ħadd tagħmel huwa li ħadd tfittex littri li tallimna llum fost ittri oħra. Hawnhekk ħalli tkun tista' tfittex. Ibda billi tfittex littri R. Għandek issib 5. Tajjeb ħafna. Għadek kif sibt littri R. Issa trid issib littri J.
Għandek issib 3. Issa imissek issib littri V. Tajjeb, issa jmissek tfittex littri W. Għandek issib 3. Kemm ħdimt Janis, proset! Issa ħansellimlek ftakar kemm importanti li nagħmlu l-eżerċizzji. Saħħa tfal!